Muraho neza nshuti zacu, turi hano kuri TVS. Ubu tugiye kuganira noneho tuganiriza abanyamurenge ndetse n'inshuti z'abanyamurenge ku bijyanye n'ikinyamurenge, umuco wa kinyamurenge. ibyo twita umunyamurenge utarimo imvange, utavanze. So uyu munyamurenge ateye ate? Ibi bitekerezo byatujemo kubera impamvu z'ibihe twagiye tubona, noneho dutangira gutekereza ku muntu umunyamurenge. Umuntu wese agira kera he, ndahera muri kera hanjye. Nawe niyenda urahera muhawe, ariko njye nka kera hanjye ndavuga ku munyamurenge wa kera n'umunyamurenge wa none. Niho hari itandukaniro rikomeye, kandi abasaza bacu nibyo banenga. Banenga urubyiruko rw'iki gihe n'ibiya bikorwa byose, yuko kera uko byari bimeze nyine hariho umuco nyine wa kinyamurenge, icyo twita ngo umuco ari wo tugishimira abantu bacu bakiri ruguru. Ibo baracyawogira uko biri ntibahuye n'abitsi no kushasha. Ariko mba numva ngo yamanukaga yitwa Nyabintu, yagera hariya Uvira agahita yitwa Bintu. Niko biba bimeze keraga. Urabona iyo ageze hariya abasa nk'umuntu bakuye nk'igitambara mu maso, agasa nk'umuntu uhumutse, ariko akivuga ngo niryo terambere rihari. Ariko kuri kera batangiye guta umuco, icyo tuba twita umuco. So icyo ni topic nziza, ni topic twaganiraho ndende, kandi yatanga ibiganiro byinshi. Ni ndende cyane, ni ndende kabisa. Umuco ni ikintu kinini kandi gikomeye mu bwoko, gifite n'ijambo rinini mu bwoko ubwo aribwo. Tutavuze abantu bagiye batandukana, hari umuco w'abanyamurenge, hari umuco w'abakongomani bandi basanzwe, hari umuco w'abanyarwanda, hari umuco w'abarundi. Buri gihugu cyose kiba gifite umuco wabo. None se ku muco w'abanyamurenge, reka tubivuge muri ubwo buryo. Njye numvaga cyane mbivuga nk'umunyamurenge wa kera, nayo paji y'umuco tukazayizamo mu kindi gihe. Ariko nkavuga nese aba bantu babiri batandukanijwe n'iki? So biterwa, njye nofata ko biterwa na miri y'ahantu bari. Umuco niho ufatira cyane, kuko nari mbikomojeho. Urabona bano bantu bakiri ruguru, iri iwacu ruguru, kubera ko hasa nk'aho mu giturage bafite umuco waho nyine w'igiturage. Abamaze kuhika hano bagize imyaka ino mu mushasha, niko nohita, basuye nabo gutandukana n'abo bari ruguru, nabo bafite undi muco wabo. Abari mu mijyi ikomeye nabo bakagira indi mico yabo. Ariho mbikuriye, kuko umuco ugenderwa bivana na miriye uburi. Nuko niko biba bimeze. So reka tuvuge umunyamurenge wa kera nkanjye cyane. Reka mvuge muri Bijura niho mpera. Navutse ku ya Mubutu ngo ahave haza kabira ka mbere n'aka kabiri kugeza uyu munsi tugeze kwa Gisegeti. So muri iyi minsi rero, muri urwo rugendo nabanye, navukiye Gasanga, ndagira ngo simbizi nanjye biza binyobera, ariko ni ngaho ngaho. Noneho umunyamurenge ico gihe yari umunyamurenge umeze nk'izi ntoki. Ni ukuvuga ngo nubwo uyu yitwa Sumbuwanga, uyu akitwa Mvuyekure, uyu akitwa Sebakanura, uyu akita Karegwa, noneho urabona ko bose batandukanye, ariko bose bafite itsinda imwe. Hari aho bakomoka, kandi kubera rino tsina bose bafite icyo bahuriyeho. Noneho uyu nguyu agakunda uyu,
agakunda uyu agakunda uyu, bose bagakundana bikaba umuzingo. Mm. Mu buryo ki mu bihe byashize umunyamurenge yavaga kwa Mboga agataha ikizingo Mm. bakamuryamisha batamuzi. Aho ni muri Zura wakuriye, Mm. ariko umunyamurenge wese burya ni umwe kandi abanyamurenge bose baravukana. Ariko icyarangaga umunyamurenge nyirizina, umunyamurenge ryari ishaka, kwari ugukundana, kwari ugusabana, kwari ukuvuga rumwe. Ibyo nizo zarangaga abanyamurenge. Umunyamurenge rero iyo wazinduka ukazinduka mu wundi muhanda, tuvuge ugiye nk'uko waruvuze ngo wavaga kwa Mboga ukaja i Gasabo, nimba hano wari ufiteho inshuti imwe wenda cyangwa utari uzi n'aho ituye, ukava aha kwa Mboga uje hano i Gasanga, wagenda urangisha ati mu ndangire kwa Sumbuwa, kandi wabona utahashitse vuba, wenda ijoro rikagufatira wenda ugeze nko mu Cyambu cyangwa kuri Zura, wayinjiraga mu nzu, wahita gusa winjira mu nzu winjiyemo, ntubaze ngo aha ni kwande, aha ni kwande, bakakwakira, ntibakakwakiriza amata. aho ngaho rero Ikinyamurenge cyari cyiza, twaratakaje rero. Twaratakaje, ariko mani bisa nkaho kandi bigiye gutandukana. Uzi ko ruguru hamwe wumvise gastori kamwe bavuga ngo hari umugabo umwe yinjiye mu nzu asanga ari nk'umushyitsi, abaza umugore wiwe, ese iki giti wacanye ni ikinyabari? wa mugore avuga ati ese wakiyobera? Naho bwako baravuga wamushyitsi. Iyo politike ko ari mbi. Ko baravuga wamushyitsi, akavuga ati no mugeti, wumvise yavuze ngo no mugeti aba yakumye. Kuvuga ngo mwamuzanye n'umugore wiwe, noneho utari umugeti, no kuvuga ngo sinkizi. Wowe bavuga ngo sinkizi, yaravuga ngo ko cyateye imyotsi. Iki giti cyateye imyotsi kiri mu giti hano. Banyamurenge inshuti zanjye, ni ukuri iyo politike ntabwo ari nziza. Ibyo bintu nimba byarabaye abantu bazabyihana. Ariko ukuntu bimeze ubundi hari umujyi i Bujumbura i Burundi bita ngo nimba ari mu Nyabugete, ahantu hitwa Nyabugete. Numva guvuza umugete nkavuga nti noneho uyu muntu ni umunyabugete. Ni ibiti by'iwacu. I'm sorry, ntago nabaye ruguru, nta nubwo mpazi, navuye muri Byura ndi mutoya. Ibintu by'umugete rwose ntago nabimenya. Ariko rero icyarangaga umunyamurenge kwari ukumuzimana, ukamuha amazi akoga, ukamugaburira, akarya neza, yarangiza kurya nuko ukamubaza amakuru. Ese mwana uruwanda so ninde? Nibwira yewe mwana, uruwande ko kantu ni keza aho. Ubwo rero niwe wari umuco w'abanyamurenge. Ariko kuri none aho bitandukaniye, sikabona muntu bashobora no kumugiraho ikibuso ugatambuka cyane, nta na yambu, nta mwaramutse, ni gutya cyangwa wamuha ukuboko nuko nta bindi kumubaza birebire. Uvuga ati uyu nguyu se avuye hehe? Noneho ni ukuvuga ngo ubu nyine ko turafata imico y'amahanga. Ubu ni ya mico y'amahanga ni ukuvuga ngo kera wewe twarafatikanyaga, ariko ubu nyine nsigaye ngukenga ndifatikanya nje nyine. Hari umuhungu nigeze numva mu Rwanda, ni umuhanzi ndamukunda cyane, yitwa Ama-G The Black, ndamukunda rwose. Noneho yigeze gukora ikiganiro baramubaza, ariko Ama-G nigera kubona
wicuza uravuga ngo wicujije ibi ngibi bintu wagiyemo, navuga ntari ku bundi nubwo nicujije ntari ku bundi icuzuye. Ubwo abantu rwose no kwigarura bakava muri ibyo ngibyo, kuko ni ukuri ntabwo ari imico myiza. Umuco w'amahanga ubundi ngo amahanga aragira ate, ngo arahanda. Turuzi kera kose uko byagenda, nasangaga wenda wawugwana n'ubundi n'umushi cyangwa n'umunyintu, nicyo cyarangaga umunyamurenge. None nasanze wawugwana kubona ko uri umunyamurenge nubwo ntoba nkuzi, ikintu nashika gusa nkora kwari ukugufasha, ugakubita wa mushi, hanyuma ibindi bigakurikira. Icyo ngicyo cerekana ubumwe butagiraho bushingiye usibye ubumwe bw'amaraso. ni uko nguko rero abanyamurenge babo. Uwo niwo munyamurenge. None kugira ngo uyu munyamurenge twongere tumubone muri iki gihe byagenda bite? Ubu kera tumaze kugira ibice nka bingahe? Si 2 gusa, turebe 2 ni byinshi. Ari mu video kamwe k'umukobwa ngira hano, nimba ari umudamu nako mbabarire, yaravuze ngo ubu nyine hariho imirara, uzi ko abanyamurenge tugira imirara myinshi, igira nko mu 10 n'imisago 12 cyangwa 20. Nka 20 ahubwo nirinda. Myinshi. None haravuga ngo ubu nyine ntihakiriho imirara, hasigaye imirara 2. Twirwaneho n'Akagara. So Akagara gafite uruhande ruherereyemo, na Twirwaneho, abafanye Twirwaneho nabo bafite urundi ruhande ruherereye. Ayo kera ni amacakubiri tuba tuvuga. Wow. Aya ni amacakubiri tuba tuvuga y'abanyamurenge. Ariko rero ibi ngibi byadukiyemo, no kuvuga ni wa muco w'amahanga waducamo, umuntu ari mu kureba inyungu ziwe, ntarebe icyo muvukana. Noneho njyewe ukambona nka wa munyintu mwakubitaga kera. Yes. Ntundebe nka wa wundi watabaraga. Ubu ko ndareba Akagara kimwe na Mayimayi. Nabone ko bambona. Umunyamurenge wa kera ni umunyamurenge w'imfura, w'inyangamugayo, wambaye urukundo no kwirinda no gufasha abandi.